How many big balls are there? Koliko ih ima? Raise your hand now. Sada vam trebaju dve bojice. A green one and a brown one. Happy Easter. Listening 57. Yes, promise. My name is Maria. Here in school I'm learn, you know? Yes. You will cut these Christmas tree balls. And here very good. Great, you're doing it well. Well done. Snowman! Snowman! Please, boys. सुधा सतारे Afganistan. Neka pomažem satanju. Kod nas u školu dolaze 23 deteta iz prihvatnog centra Divljane. Od oktobra meseca su u našoj školi. Prvo smo strahovali kako će se i oni navići na nas, a i mi na njih. Baš smo, ne znam, imali, ajde da kažem tako, predrasude vezano za njihov dolazak. Međutim, ispalo je sve tako lepo i tako spontano i deca su naša lepo prihvatila tu decu iz centra. Ova deca iz centra su se isto lepo uklopila sa našom decom. Vidim da se druže, sarađuju. Mi se trudimo koliko god je to u našoj moći da im izađemo u susret, da im olakšamo svaki dan. Trudimo se da prilagodimo i zbog jezika i zbog uzrasta njihovog i programe i sve to što rade. Oni su svakog dana, svakodnevno na 3 časa u školi, u prepodnevnoj smeni 3 časa, u popodnevnoj isto 3. Sad što se učitelja tiče, tu je ustaljeni raspored časova, to je dece koje pohađaju mlađe razrede. U starijim razredima deca malo tu imamo drugačiji raspored časova zato što se stalno šetaju, smenjuju. To je u višim razredima malo drugačije. Omiljeni predmet je fizičko vaspitanje, likovna kultura je isto predmet koji vole, časovi engleskog, srpskog. Sad na časovima drugih nastavnih predmeta malo im je teže da shvate, da razumeju to o čemu se govori, te nastavne sadržaje, ali naši nastavnici su prilagođavaju nastavne sadržaje njima, prevode na engleski jezik. Znači ono što je najbitnije da daju njima u posebnoj formi, da to oni mogu da pročitaju, savladaju u svoje. Koliko god bili dugo u centru, bit će ovde u školi i naravno bit će dobrodošli i nastavit ćemo da radimo kao i do sada sa njima.